Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam da kasni. Namar bakarib hoy kadik aspirational district kadon ko hok Bandawa Medical College ya Umeral Bonds MLA but uchairman ke Meghalaya State Health Advisory MSHA. Uba Meral Bond hadu menta pala bankon kat kum ki kendon ke NITI ayong ngi don kam ban pen kre eladi ban yo ka hok Bandawa Medical College. Bar ka jing pin biang pin bet ya ka kot ka khya harib hoy. Ba Meral Bonds ubla lum ha kasing ningkong ula lum ka jingyalang bishar kam halor ka jinglong jingman ki jaka sumar Haribhoi district hamtam hanongpo constituency. Habakran shikilat pathai khubor halor ka jingdon kam ban pin bha bat kentiu ya ki jingdon kam ha ki jaka sumar bat ha ka ju kapor ban kentiu kerdan ya ki sub center shiki primary health center PHCS ya thu uba sim. Ha kajing yalang bishar niya kajing dawa kentiu kerdan ka umsken sub center shaka PHC bad ikani on shim haunu usnem mang tingka. UMLE ulaya kran ber menteri katanat ka kot kya ber menteri rangba bakmi ya katanat platingka ban penti kena ban shimrai halor kani ong uba Meral Bond. UMLE kanong po ula pentip balaya kran ru halor kajing don kam ban thau sub center ha maulong naung po prapo umrang so khwai bat so khoi kuna. Hanong po civil hospital kajing don kam ban pinstet no ye kajing pendat ye kitiar badon kam kum ka CT scan dialysis center ban pinbhai ko ultrasound ka badai na kabenta ban sumar ki longkmi ba armen man kasngi hanong po hospital. Hadin kajing yo ujor shikipat ba ka constituency ulabtha ye ki he officer yathu UMLE nongpo. Kamat balai kran kadai pin kelut ya kanong po kadon kam ban kenria e kajakasa kinong tre syakawi kajaka kabadon kam ban kerpat ya kinong yalam snong urang ba snong ban senyang na kabenta ban kenria ya kajakasa mamarjan bar ka hospital hapo 3 kilometer bar kanong po town nang ban penhe ya ka hospital. Ikermen bakinong yalam snong bakin ai jaka khnang ban kenria ya kajakasa bakan ne kandai na kabenta ban penhe ya ka hospital na ka chispa jingthia syaka arspa ne arspa san photali ki jingthia khnang bakari bhoi ka batei ka aspirational district kan yo ban jam kat kum ka kindon ka NITI ayo ka bakdo baki district hospital ki bahab hapo ka aspirational district ki dei bandon arspa ne arspa san pho jingthia hospital ban kentiu syaka medical college ulang. Hadu mentang imdon bun jingthia ngidang le ya ka badon kam banwat kilat kilenti bat nga ai khuble ya ka sarkar ya ka menteri badi officer ki bele tre shitam bat nga ngej bahaki sngi banwan kini kan sa ulong ulaong. Nilai olat ban don ka meeting ka ba kerpang ha ka bedi bat ki jing don kam ha ka bedi bat ka tanat don ka kot ka khya po ka no po ka musi ba ka we kum ju ru ya kan Haribhoi district ki don ka tok ni teligi mat ki layo ni kran ka ban kong kalong ban pudin ban pentikna ba ka we ni ki sub center ki bala hamslam bala dawa ban kentiu kerdan syaka PHC kata gede ka umsyaken sub center ban upgrade no syaka PHC layo ben keren ban pertikna ban penbiang ikot kisla nomor ban agaliang jong right ban agaliang jong snong kila dep ban penbiang ikot kisla nagaliang jong office jong DMNHO jong Haribhoi district kila dep ban penbiang ya ka feasibility report apa support directorate na directorate nilai penbet itu ikut kislah dalam dapat ke government but ba ya pentikna mene ke keren aka meeting bagi official da gejing ya penbet reka bagi minister beri pej pada ikut kia I kong amprin don ba kini ke list kende apa ka priority list na ba ba limpudin ban pamyo kini ka sanction nang ba ki ba jong ketuka dong kathan kan bude po rai kathan po ka nong po ko si bakin yo ya kecik mentoy da ka ba kin kentiu kurdan ya ka umsyaken sub center syaka PHC kata ka di kemat ka ba mengkong ba ar galong manang kampan jan susu syaki ba bang juga keren po ka jeng mana
peniyok susu ki shop center asisya ki don shibun ki shop center ki ba yang don haga list ke bang idang ya le kat bala ban yo ki shop center ki ba thamai lani creation of shop center akishno kumha maulong kumha umrang anta po sokwai coba syakoi kuna apo nompo proparu namar ba ka civil hospital kadang kehendri sakawai ka shop center ngi dan kampu dia minta on priority list ki bela ya cakmat ki bangila consider na minta ban yo ban sedang no ai kam gede ka maulong shop center dari creation of maulong shop center ban haju ko po ka national shop center hapo nompo propar ka ba ila dep na identify ke jaka to islam umleng kedai islam umleng kedai ka ba po i jongka sorba nompo gede-gede artili ki belaya sakmat ki di shop center buat mai ki ba shen ban sedang na tang ke jing toy jong ki ba jong dong ba thang ke jumi hagap de ba gili giwe pat ki shop center ki bang ala jer ka teng menit kini mak kila don pa kalis bangina budin lagi por banwan na ka ban penting kena ba ide benio ya ka sanction na ban pun urlong ki kabalai ila yo bania slok ha ka bide bat ka fungsi ni sutu ka nampo civil hospital ke de ka hospital ka ba kata i kinong pang paro jongka ribo district uro ko ba khamtan ba district headquarter idon shibun ki jingduna na juyo ke complain na ki ba Jepang ki jingduna ki bodon po kan ka hospital tagadaw ke review meeting mula khat mata kesni ban penting kena ba ki ba ki de ban sofa ban penting kena ba ki facility apa hospital ki de ban biang na ka renta ban syakri ki ba namar kata kenang bagi ba ki jongi kin sutu yang jaga anti jong kam ila ya keren nam tam kam penting kena susu ki ultrasound niladon ultrasound manang kam biang susu bat bangi dokumen ubani tu ba kloi kat bala apa no hospital hospital din sayo CT scan ke biang ke bit kumju ru ya ke dialysis center na benta kinopang ke apa ka hospital hospital nalor bangina don ya ka centralized oxygen plant man ki jutia siswa ya sisang yang kam than oxygen haji cap ki berang kam dari CT scan dialysis kini di pada ultrasound ki x-ray ni di facility di bangiran kamban penting kena tinggal review meeting bila bangala stress na yang jengau menang kemat na ko banta ban kuloi kat bala baka CT scan di install nang ta ka ki facility di badan kam untuk dialysis center nang ta jeng toy jong ki ba but aga bede but ki labor room ru kunju Jepang ki long kemi ki ba kha kelung penting kena bagi cases berpair bulan itu ki doctors ki jumi ki dei ban simkia ban penting kena but bangala betha bangala stroke ya ki health official ki jumi bakim dei ban refer than ya ki nompang ila juyo ya ki complain na ki ba bateng ne ki civil hospital bukan ki laju refer saya ki private hospital bukan tata kani gede kamat kawasan bah ba ki cukup snow ani ki nomat review meeting na yo ban penting kena betul kini ki cases kini benja ki jingpang ki bidang la ban treat hantu deh ban treat apa hospital hospital like no ki case ki bom la syu ban hapan refer syaki higher authority kata daya da kumui bat kamat kaba saw ku ngai kren gadi halor kawi neki hospital bila ban kam ya riboy district kata gadi MCH hospital Mother and Child Health Hospital ka ban pek na ko tagi long kebi pa armet ko hakundung ko ka district markene hospital ka don po parila krisnong parila ne po umran parila po umsning ba ini ka jing review dalam ba ki babun ki kam la dep bade ba civil work bade ba ka approach road ke bas syaka hospital ko sa kenja ke approach road syaki quarter nang ka light la dep install nang ka kat bala nah ini ban penbiang setang kat tu ni menang ban penbiang bat khamtam ha ka bade bat ki manpower tapi manpower ka dong jing penbet na kalian jong ka sarkar ban kat bala ha ka ba sedang no la ko no OPD shwa bahkan ya hantu kenang bagi pat ba kin sukiski menang la sistem
nomla ban penbiang di facility dan dari suki kat balak yang bersyang ban address ya ganin margani gede ni ki aset ki ba kongsan ba gede kot ya apo jong kari ba district ki kowe ke gini di gimat ki banila yo ban review mendang sini bat bang ini lek kat balak mo ni ki menit ya kini ki facility ki badan bat kumjuru ha ka bede bat kanong po sebil stal ban penbahai ke konsuma bat ru banang hampen bun ya gijing tia leni kini ki infrastructure ke bangidan tu mamantang itu cispa jing tia kwa ban increase ke tu dengan don hagalenti ban ya keren bat ki teraja kala ban di ki snow lani kini ki kiraj ki badon within radius of 1 kilometer ke muka nongko bangin yo ban shift ya ki residential quarter satu aga bangin salak ban penhe pak ha tu ka existing campus ban penhe hospital menang penbun cucu ya ki jingthia hakane hospital baling ong ikani kani kalong berham pergi kadang apil ru syaki snong kirat ki bala ban ai ke jaka free of cost begini ban sina ya ke jaka sa bagi doktor berkinos la ka jong ban shift nak tu badon mata nang mungkin la ban penhe ya kani ka ba na chispa jingthia chak spa son pola ni arspa ba kumta tek magawi ni kimat menuju kren kadis pang medical college hari boy magawi ni ki kriteria ki baganiti ayo jong sarkar India ka bu kolong ba kino ki district hospital ki ban la ban upgrade sagi medical college ki di bandon ka district hospital ka palat ya ka arspa san po jingthia ya ki nompang ini kum ka district hospital jungi ngimpat don kata kita kadang ngimpat bidang don gini ki kriteria ki bangimpan la ban mit do mentah ta kadang dari boy wala gade ka aspirational district ru ngidang siam sitom ban yo gane handri kum uwi na ginang mat jong ka district ngin yele kat bala ban penbiang ngin ngijeng rekam na ka banta ba aku wi gisngi ngin la ban yo ya kan ka medical college ka ba hapo district jeng kat ba ka sarkar pedeng kadang itu kum ka aspirational district begini di gimat ki ba mina yo ban pen ya keren ngin di bikin ta